Buse noneho murankira ba bantu baje bavuga ngo appointment ngo zarabuze. Mfite umukandida wabonye appointment nyuma yo gutegereza iminsi 12. Twaguze application ku itariki 12. Ubu tuitariki 20 nenye mfata ino video yabonye appointment ya work visa. Abantu baje bavuga ngo visa ngo appointment zarabuze, by'umwihariko abantu tubana muri group yo muri Tanzania barihebye. Appointment ziraboneka kandi after appointment na visa ziba zigomba kuboneka kubera yuko they are there to serve you. Bari hara kugira ngo baguhereze visa. Icyizere kigaruke, mwongere mwirememo icyizere. Visa zirahari, nujya gukora interview ubaza aba expert, ushobora kubabaza ukambaza ugategura dossier gute, visa ukagenda ukayibona. Congratulations rero ku mukandida wanje wabonye appointment nyuma yo gutegereza iminsi 12, nyuma yuko ibyangombwa bye byasohotse ategereje amezi 3. Kwiga hanze birashoboka, gukora hanze birashoboka. Work permit ubuzibonye mu mezi 3 yonyine. Appointment yabonye mu mezi 12. Of course ntago ngiye kubwira umuntu ngo zakona appointment mu mezi 12 nkuko bigenze kuno mukandida wanje, ariko ushobora kwibona no munsi ukayibona mu minsi 3, mu minsi 5, ushobora kwibona mu mezi 2, mu mezi 5. Buri muntu nyine agira amahirwe ye. So congratulations ku mukandida wanje.